Të dashur qytetar, në prag të vitit të ri, ju drejtohem me respekt të thellë dhe me përgjegjësi të lartë. Viti që po përmbyllet ka qenë një vit i punës së përkushtuar dhe i hapave që kanë lënë gjurmë. Kuvendi ka shënuar avancime të dukshme në transparencë, digitalizim dhe në forcimin e funksionit mbikëqyrës. Kemi hapur më shumë dyert për qytetar, ide dhe dialog. E kemi bërë institucionin më inkluziv, më të qasshëm dhe më të besueshëm. Përmes diplomacisë parlamentare kemi ndërtuar ura bashkëpunimi dhe miqësie, duke përfaqësuar vendin ton me dinjitet dhe me vizion. No predse, ova godina ne podsjeti na jedna suštinska vistina, дека одржливиот напредок не произлегува само од процеси и реформи, туку и од единството, зрелоста за градење консензус и меѓусебната доверба. Само кога стоиме заедно, со почит и волја да ги споиме разликите, како и со одговорност кон нашиот заеднички дом, можеме да изградиме поправедна и посветла иднина за сите нас. Во новата година ви посакувам здравје, мир, добрина и љубов во секое семејство. Да го започнеме новото поглавје со отворено срце, со надеж што не згаснува и со верба во нашиот потенцијал како општество. Среќна нова година 2026. Уриме витин e ri 2026.